Uqalana awuma mncane meza 6 o'clock awukho egcekeni qhuma umpentshi esibhadi ushawa ibhadi ngompentshisi ngobani usiyale sonke sidonsa ngamadlebe ukuthi le ekhaya ingane yale ekhaya encane esangaphansi kwabazali akuvumelekile ukuthi ishawe 6 ngekho egcekeni sonke ke shoot meza 6 o'clock sihlangana egcekeni ekhaya sonke sabafana ngoba nisoyibalekilana ungagcina seziyitori ngathi kuthiwa nangoba uyasola abasentshontsheleni endaweni ukuthi ngobani ingubo wathi zenzela sivuka ngekhathi sesithandayo silana even ngisho umubu esikoleni toqala wenzayo qala washishet esikole libe clean bese emva lokho uyalineka qethe emva kwaloko usuyadla uqeda ukudla ke sungenze homework emva kwaloko uqeda emva kwa homework suhamba kudlala ibhola ngoba ngevela uphume endlini ungashanelanga ungadlanga ungayibhalanga homework khohlwa ngoba ungayibhalanga homework obvious lapho ubuzo buya late ngithi kuthiwa siqala u6 ngo6 ngeke uqala phansi ubhala mama ngosiqala ubamnyama okuvela siyapho ngo6 qala phansi ubuka oma ball days bani izinto edlala kuma TV sekulate lapho siyabo homework osayibhalanga suyasaba ukuveza ku olate ukuthi abe mamncane cina kuthiwa ngibhale homework mina ngikhohlwa ngisayibhala obvious lapho umpentshi sozoqhuma ngoba uqondile ethi uma mncane emile inhlobo le street eqondile ngokuthi into epheda akazwani nayo ngoba mina ke mengangizwa kakhulukazi mina ngobani mengigangile ukudlula bonke labafana basedladleni abadala nabancane mina nje ubasted ogcina okade ehlupha nguthi uyezwa ngala ngikhuzwa ngalo uthezwa ngikhuzwa ngalo buka ukuze ubona ngempela ukuthi edladleni mina ngize ngisuke from Chesterville ngisuswe istory engasenza sikamfundi saqabana nesibangani intombazane kuphela intombazane kuphela futhi umfundi sixabana kwami naye salwa ngalendlela ukuthi wangishaya waphumelela sekabe emva kwaloko mina ngibhede ngento eyodwa ukuthi ngikhipha ummese ngithi ngiyamgwaza manje ngibambe nganje esikole waze ngibulalanga ngenduku zakuthinta ayizangibulala ngenduku kwamathanda high school ngikhumbula yoza ngibulala ngabe ingqomba waqhasha inhlasi wacaca ukuthi impela ngiphenduka isibaca ngoba sathi ngigrindwe ngazini noma ugandaganda noma yini ngaqonda ngithi thwi hayi bo thisha akaqondi lo kahle usafuna aqondiswe thwi kuze nangelila ngafundi isifundo ukuthi angaphinde akhiphele umfundi ummese esikoleni ngisho ukuthi kuba sombambanga futhi ngabe ungigwazile lo mfana eyangiphelanga into kanje ama sheet la usesibhedlela cela ukutshela ngangakwazi ngisho kwabamba ngezandla ngangiwadonsa ngamazinyo bani ngiqava ngamazinyo ngimbathisa ngamazinyo ngibona ukuthi ayibude enqamuka ngempela lejumpuka ongangokuba ngisho ekhaya bathi bebhalele ukuthi betshelwa ukuthi bafuna ngale esikoleni bafika esikoleni bathi whathiwa no lo mfana siyamsayina ukuthi samfunda esikoleni siyabonga yena and futhi asekho isikole esazofunda kusona khona la eMlazi ngenxa yokuthini lo mfana uyinkinga usihluphe kakhulu lesikoleni sicela umsayina ukuthi hamba ufunda kusesikoleni leli angaziwa khona hayi le Mlazi ikole zakhona ngeke afunde kusona ngempela ngasayinwa ngashiya phansi ke isikole lapho kade ngenzana nade ngihola imali ama social worker first yakhe ukuthi angisenabazali ngisenababa nobhuti wami lo engimulama i2 umdala nginami ngishoya ngo2 years usibhena ke ngathini yena ukugangaka zwani uphansi kakhulu enhlobo le ekhulekele futhi ephansi engazwani into ebheda kodwa ngicela ukutshela ukuthi nawe agcine seba nenhliziyo bagcine seganga ngenxa yokuthini angithi wasikhula sabafana nje sikhula sinenhliziyo embi ukuthi ubunandi babazali umama nobaba sabazi lo ubunandi sesikhula kanzima unaloko ngokuba uma umamncane lo ungangizali ungathi stepmother uyena impela ke lo okade sikhulisa ngenxa yokuthini uyabona ukuthi njengosilesa abafana sizokhula sibe nempilo obukhotheni kakhulu sigange senze into ebhida obungcono vela sithatha sifundisa isikole njalo ngifike ngihlupha kanye esikoleni kwasala lo mfowethu omdala lo kuthi usiphe wena waqhubeka wabekezela wasifunda isikole kanti naye ngeke kuphele ngisho unyaka nawe usukwenza same thing njenganami usiphe waqoshwa esikoleni wasiyeka isikole nakuwe sengene kuphuthini nobhemani insangu mengenele insangwini uyazika insangu Jovana wanzosha uthupula ngakusaza njengewunga nje ngempela wangena ke kanjalo nobafu ngathi ngiyambona ubafu hayibo akasawa bemiki insangu manje usephuza utshwala ntsobe manje usidawe la uma even nje manje lesikhuluma hlamdakiwe la ekhona kuba ayunzima ayunzima ke etshwaleni akalale ngaphuza futhi utshwala sengathi bumjovile egazini nokuthi mengaphuzile akekho right like njengu-arrosto njenganathi sibhema lento ethi siyibhemayo kodwa mina ngenzima kakhulu phela into enje ukuthi ngibe nzima kakhulu thina shalwe impela yokugcina ncinci le ngithulela isigqoko ekuthiwa ukunga liyabona lela drugs bakithi ayilibi ngale ndlela ukuthi liyingozi emphakathini that's why ubone sometimes emphakathini if iforum ihlangana ihlangana mayelana nezigebengu ehlupha khona endaweni emphakathini
obvious uma uzoqala abazocabanga oludayisa ihunga la gcola khona amaphara yazi ngoba vele kahle ihunga umbulalazwe ihunga futhi ayilungile empilweni futhi ayilungile kumunye umuntu ukuthi angayibhema mayithina ngokuthanda izinto kwasabantu abamnyama sagaxela sayi phosa entambini elokhuza yalayini sayigaxelisa ngento esingahlanga yabo nje kungahlala lento mina ngathi mangifuna ngase ngibuza yini abafiki bokufika laba abafike nayo ke phela umangquzunguzi laba omakhulu basi bangichazele bathi wesiya kahle hle lento ikuze isuka le eTanzania from izisuka eTanzania isuka phi isuka le Ethiopia Pakistan isuka khona engakamixwe ingakafakwa lezi inongo lezi zakhona yabo mase bese eTanzania mifika eTanzania mase beyihlanganisa beyinonge bafayina lo powder wakhona mase beeda ngecocaine ngaphezulu lapho ko misihlanganisiswe yonke kuzobe ihunga leno vinegar nokuvinegar powder ile kuthiwa amastone inyawo ubheke igama lawo kahle khona uzoyitshela ukuthi uyabheda mawuthe Ethiopia uqinisile Pakistan sise Pakistan isihlahla esithungu opium mawufuna manje ukusesha ngaleso sihlahla it's OPIUM opium uthi nje opium flower bazokutshela imkhuba yaso yisoke lesi sibulela isizwe kanje sona ke impela yes should bebefika nalabantu bokufika ke la eMzansi bathi babona hayi ngeke abantu abamnyama bayithanda lento bazizwisa hayi nathi sibhema hayi sabona nathi hayi imnandi ngempela lento futhi uyacontsha uyalenga uthi thinga ibhadi ubusathi udakotshwala wanda lento hayi ngeve ukuthi lento kahle hlini inesilingo phakathi hamba nosathane phakathi ngoba inalento ekuthiwa arrost uarrost thina masingawazi kodwa ekuthiwa uarrost mina ngitshele ngami ngasethi khuluma ngabanye abafethu mina uarrost ngize ngikwazi ngiwaze ngoba wenzeka kumina empilweni ngeke ngalala ngento ethi ngibhemile ngisanda ukungena kona ama drugs lawo ngathi ngento ethi ngilale ngibhemile ngempela ekseni ngathi ngivuka ngezoba sengathi sisiyanqamuka amathumbu adatshulwa ngama razor kanje yasiwa ngama razor yini uarrost wamaguquka kanje ebophana kanje yini angithi uarrost ngibambele ngaphakathi ufuna ukuthi ngishaya uthupulwa le unga kuze kwazi aqaqeka amathumbu akhululeke ngendlela sengiba right ngikwazi ukuphanda yonke into kodwa if umuntu ngabhemile ngikulungele lutho kodwa ngithi wawubona abafethu abaningi begcole emajele abanye beshona ngapha nangapha yini ileli drugs leli ngobani lipunga ngalendlela ukuthi uarrost wakhona awubekezeleki ugcina ukwenza noma yini siya ukhulume ngomzima bokukhula ngaphandle kwabazali nokwakudala inhliziyo embi nokwenza ukuthi impilo yakhe imosheke kanje kunomntwana njengamanje onabazali uthola yonke into ayifuna mayebuya esikoleni kunokudla kunakho konke into kodwa akabahlonipha abazali bakhe akabalalela abazali bakhe ungathini kulowo mntwana lo kunzima but professor amagama ngingawasho nangawabeka from emphakathini awamaningi kakhulu ukuthi qap kuze if nalo olalele angizwise kahle kahle mengicela ukuthi abazali omama nobaba abazele emakhaya bekadonsa ingane yakhe ayizalayo ahlale nayo la phansi ayidonse ngendlebe ayiyala ukuthi ingane yami ungaphiki nabangani and ingane yami ungalingeki ugcina usungena emadrugsini ngoba ngane yami isilingo lento ofana ukuthi ungene kusathane uqobolwayo ngoba nengane yami if ungangilaleli mina manje ngimzali wakho ngokuzala uphula isiyalo ukuyala ngumzali kuzala obvious lapha isigcino sakho ugcina usuphelela lapha angithi uyambona ubani nangu manje usiyangikhuluma ngasekhuluma abantu abana usiya mekumfana oright and ukhule phambi kwesanza abazali bakhe zaze yonke into ngisho umndeni wakho konke siyawazi ukhule phambi kwethu mfana esamncane esihamba ngetutolozi esayingane ngisanqunqu kodwa buka manje impilo ayiphila uphila impilo yobukhotheni ubugulukudu uselala emgaqweni uselele preaching sengathi na nje waqhumethena akanabazalana akanamuza akanakhaya akanikani cha unekhaya and yizo noma abazali bengasekho kodwa unabo bhuti bakhe abagaja umuzi wakubo kodwa impilo yakhe yonke isiphelile kufanele ukuthi ufile ebephila manje nganami ngiyacela nkosiyami ukuthi ungakulinge uphike nabangani ngoba uphika nabangani uzolingena uthi ungena kula drugs kanti manje kufanele wazi nganami khona uzokutshela yona ukuthi if ungene kuleli drugs awuhlukile nomuntu ofile ubuphila kufanele uzofila kodwa uyaphila indlela usuke iyona ngayo ngendlela ngalendlela ukuthi iphara umuntu obheme unga uyinkinga ngento eyodwa angazi labantu bayenzani unga le abasinikeza yona ukuthi eyenza ukuthi amanzi swazonde noma swanyanye yini uyazi ukuthi khona umuntu ukutshela ukuthi una 2 years engagezi ngiyokho uma uNkulunkulu uma ngikhuluma ivari uma uNkulunkulu ngikhuluma iqiniso la uJesu uyangibuka nawe and futhi abo bakithi mina ngeke ngisuke ngiqamba manga yabo ngitshela example njenganami uyazi mase kuthiwa ngitshela mina ngagcina nogeza no believe
Can't believe or not. Tshela ukuthi ngagcina ukugeza nje umzimba nje kahle nginike isikhathi njengasedladleni. Sengajoyela amathasha shamakhwapha ngithi 1 2 1 2 ngithi buso kanjalo. Mhlambe manje sekela 1 year no 2 months ngaphezulu. Ngifene nje ukugeza umzimba wonke. Mangikhuluma ivari qiniso. Ugcina nje ukugeza umzimba wonke. Ngichophe nje ngakala ngiyetshe ngayigcina le ndoda ngisayazi. Yini ilempilo esiphilayo ngokuba seyinikele empilweni zethu ukuthi hayi noma sengafa vele uyinikele kanti manje no awuzalanga uNobemalento and futhi mina ngizalwanga nginje ngisangayishintsha impilo futhi ngisangayisibonakaliso kwabanye if mina ngibachazela ukuthi bafethu lona ngibona mina nginje manje ngihamba ngemoto nginomfazi ngishadile nginengane nginani angizenzanga no ngiqale ngaphila impilo enzima ngalendlela ukuthi umunye umuntu ngabusewa mhlawumbe welengise ihuyelengisa ngenxa ukuthi nebona indlela ekwenzeka ngayo njengobra wami ekwenzeka kuyento ebuhlungu ongokuba ngicela ukuthi ngimchazele ngaye umfowethu ubra wami kanje ngikhule naye ade ngifuna naye ngisho iklasi elilodwa ngongena uma ungeneke nana wafakwa emini impela ngeke ngiqamba manga wafakwa emina ngoba mina ngizwana ekengele impela isikwati le ejebhulayo nale futhi idayisayo wagcina naye ke esecela uThuphula kumina ngalahla ngokuthi mina ngumniki uThuphula kanti umniki uThuphula wami leli damu lengibhema kuthiwa ikuthele iwungu kanti naye uzogaxela vele awushaya namhlanje nangisaphinda funa yashaya lento ngingeke into mawashaya 2 days lathi 3 days sona lento ku arresto sekuyaphoqa ukuthi uyathanda uthande kumele uyiphandele kumele uyizame uzuyithola ngempela mfethu wagaxela njalo gcina seyibhema street upithe igama lakhe lo mfethu igama lakhe langampela uSithe wawuphi waseChesterville Road 25 umfethu lo uma wakhe usebenza eMajaldini kephi eWesville eMajaldini ngaphakathi ukhishinkele uma wakhe sho unokuthi njalo mebuya emsebenzini kwesikhathi unokuthi amshayele ekseni aphinda umnikeze itaba mebe emsebenzini lehle imali esiqiniseko lo ehlezi ushowcase ukuthi njalo ekseni umshayele 50 rand njalo intamba mebe emsebenzini 50 rand buka uSithe kwenzakalani ngedesi afika makhulu 5 grand futhi kuwintambanyana ngoba emsebenzini ekseni ade umshayele 50 rand awu siqonqowe kanjani awusikhona ma uright uhambe kahle emsebenzini naye grand uSithe angithi uma khona ukuthi amphuthumisele itiye fast ukuze ambele namanzi ukuthi athobe inyawo umuntu osemdala usekhulile uSithe ngintesi kulohlana vele acele kuma wakhe uma 50 rand azilongcina ukubhema ekseni ngalo 50 rand ongineze wona namanje angikaze ngibheme uma wakhe ngokuthini phela naye sase nginganaki la kudlela isilengane yakhe ayizala usuke uSithe wahle umdakela khona imali oyibekela kumina khona 50 rand obekela kumina njalo mina ngohlezi ngikhokha 50 rand ngisekuyimpoqo yini athi wayi ma kuyona impoko ngicela mama ngishaya arosta ngigaze ngibhema uma ke sifuseka khoma lo uzoyithola la uSithe vele sase ngidinwa naye sase nengenhliziyo avela kanje njana jikele ngale awungene erollator le garage angene ngaphakathi egarage mefika ngaphakathi aye la kuhla khona ama tools box la ezihama lakhe ababo wakhe ipanelweni nani athi ufica intambo le donsa imoto yabo le ntambo lezi iqinile zenkomo lezi kudonswa ngazo imoto avela donsa yona iroll enkulu engaka ayithatha ifake plastic abegwaqo plastic abehamba eya kuphi eya ku road 24 kephi egroundini ngase swimming pool ngasekhaya lapha Chesterville mefika khona uqonda straight eground meqonda egroundini uSithe avelenze njani umfowethu avelenze njani onginaloko umfowethu angene egroundini methi nhla epalini na lapha ipali lithe uqhela naye bese obheka nabantu abekuvele intambama abantu ade beqeda ukujima sebehlukene abantu sebeyele makuba bebephuzela itiye bedlele belala umfowethu vele aqonde stress epalini emifike epalini athathe ibhakede agibele phezulu kwalo abopha intambo emhowu abese sebebeka la bebemqaleni labe khahle lebhakede aqonde ukuthi buka ukuthi ushonelane ushonela u50 rand one way cat icat lelo phawulo lelivuvuzela lele home ushonela leyo nto nje kuphela ngenxa yokuthini uhlule ukubekezela and futhi nanhlonipho umama lo ngokuthini phela naye menga ko serious lo ukuthi memncisha phela bezazomnika kahle tomdlalisa buka ukuthi yabo nje beyilengisa esithi siyafika nolova la sizobhema le groundini ngoba sinobhema le groundini nolova mengithi hayiwe bafethu uba lo muntu oyilengisile lapha phezulu so hayi ngeke umuntu lo lenga lapha epalini phakathi nepalini exactly kuthiwa ngeke siyawuna manga kuyena umuntu lo ayampela gijima umshana sithumelele sithambe ukuthi kuyena umuntu lo lenga lapha nami misisawuma uPeter ubra wami qondile usesweni mfethu wazi ukuthi wavule wathi professor ngikhale eminye imbizi ukuthi awuthi usithe isibindi esingakuthatha busengazenza into ebuhlungu kanjena uma wakhe emthanda kanje kokuqala ukugcina yena la spawn iyona into yambulalisa ukuthi uma wakho ayemthanda ukuza kwena cabanga 50 rand imali ekhethu ukuthi sibheme lento buka ke okay
gijima sumkhipheke le ntambweni ezithapesa mthethe emqaleni lo muntu sethu sponsor ayikho into esingenza kufanele lokhuza abantu bayodumbu kufanele neambulance namaphoyisa mase emva lokho gijima kulanda noma wakhe uma wakhe sasifika kuyena inkulumo mina oqala engayikhuluma ngawo ngamtshela mawami yabona ukuthi sometimes ezinye izinto ezirisk ngale ndlela ukuthi igcine usufunyelela kwenye indawo yabona manje ukuthi sekwenzeka lenye into ke manje lama wathini kwenze njalo wabethuka naye ngoba impela amanzi lawo embekele wona ukuthi kumele athobe wagcina egiphela yena uma wasithi wayifaka yena inyawo wayithoba into engajwayele ukuyenza uhleze athojo wena usithi bese valo kamnyelo 50 rand lo amjoyeza wona umnika wehunga uka kwenze njani uma wasithi avela posita la phansi efungulela mina le ndaba engumchazela yona masithi yasithi avela background ufika usithi uyilingisile intambo uyibheke phezulu nayo uqondile wavula khayisa ibhadi wazi kwamina ngavela ngaphela ngavela ngazi nje umqala ngithini ke umama evela khayisa yenze phumela nomakhelwane babuzini kuze njani sewakhalisa uma ngasithi ngibachazela ukuthi hayi ngeke usithela sifika uyilingisile kanje siyabuza wena masithi why uyenzelani lento ingane uyifundisa ukuthi wena njalo ekseni ne 50 rand umsebenzi 50 rand ngoba ukuthi ibhemele into uyasho uyayijwayeza kahle ukuthi wena shuthi mingabhemile kuba khona something ezoba inkinga and uzobhekana nawe ngoba wena umzali wakhe if mentontshile yonke amacala azobheka kuwena buka kumama usuke sawo ngani zami yazi mina usithenga umthanda kabi uyazi naye and futhi mina ngumdlalisi uyazi ukuthi akwenzeki ngamnike ngisho noma singixabana kodwa kumdlalisa kwami umdlalisa ukusala igcineni usuke ngizovela ngizomnika uyakwazi naye lokho kodwa wayenza into ebhlunga nje sengathi sintamba ayibeke emqaleni ngase ngamchazela mina inkinga yethu uthi hayi mawami kahle into enza ukuthi umfuthu azagcina senza lento ngoba vele wema kahle sisho ukuthi uNkulunkulu mase kufika isikhathi ukuthi samthatha ngoba nangu umfuthu kahle sometimes usithe ukwalala eshawa arrest angabi nankinga avuke ephila njengawo wonke umuntu nami ngengilala ngo-arrest ngiphila futhi ngingabi nankinga kodwa ngakusasa showcase ekuseni ukusa kuyobonwa yimina ngoba ngifanele ngiqaqe ngikhiphe lo arrest ngoba unenkinga that's why sometimes ngingakhipha amagama ukuthi mengicela abazali abazali abanezingane umama nobaba bahlala nazo phansi beyiyale beyiyale ngale ndlela ukuthi beyidonsa nangendlela ukuthi ingane yami ngicela usilalele lento ihlale engqondweni ihlale nasemqondo ukuthi ingane yami ungakulinge ulingeke ugcina usungena ema-drugs ungalingi futhi uphike nabangani ngoba abangani bazokulahlekisa ugcina usungena kulama-drugs ugcina usuwenza into ephetha njengesibonakaliso salo ufethu obra wami kuthiwa upethu wasechesterville washona kabuhlungu umfuthi engathi ngiphila yazi into engiyibukayo inisifunda kakhulu lento oqeda kuyixoxa mfowethu umzali kumele zama eqinisa isandla enganeni ngoba once wayithambela ziningi izinto ongayithola ungaphansi kwazo izolo sigcine sikhuluma kunodaba obufuna ukusixoxela sona isigameko lapho khona okweza kwashiswa umaskani ngenxa yokuthi awusuhluphile kancane nje ungakayiqali indaba awukuxoxela abantu ukuthi why indaba zakho icishe ifana kahle manje bakithi umphakathi wakithi into eyenza ukuthi sometimes indaba zami eziningi zifane ingoba imigila mkhuba nezinto ade ngizenza mengiphila from the certificate esisodwa namanje ade ngisaphila ngaso ngisiyeke manje ngoba nakusengikhubazekile sengilimele kahle mina mengiphila ngani mengiphila ngokugqekeza ngontshontsho house breaking and theft and izona zinto ade ngidila nazo no theft kuphela chazela abantu ukuthi yini certificate phela abantu bacabanga certificate sokufunda chazela certificate hayi certificate lesokufunda certificate sokuthi uba nekhono lokuntshontsha lokweba ngokuba ukhono lokweba lokuthi unethonya futhi unendadla uthi athi ungena la manje ngesekolo ujezo kuthiwa uthe ephuma nje ifoni abilahleka yini ngunyazi ngale ndlela ukuthi ngivele ngijikjele nje into ezobuya nawo fresh ngale ndlela ukuthi and yabo mina uzobona ngempela ukuthi kuyasho ukuthi ngiyiwele yiwele kanti mina ngiyiwele phela mina kahle simangitshela iqiniso from indabuko yami engisuka khona uma nobaba bazala sabafana kodwa mina kuphela engazalwa ngumfana owelamani intombazane eyiwele nami kanje mina ngumfana futhi nalonto mfuthi la wenda lenda uwele wami wentombazane kwamina ngumfana mfana futhi nalonto mfuthi uyambona umnqoba ade sikhuluma ngaye ungobe kuthiwa naye uyiwele nentombazane futhi nawe lenda naye usemgaqweni ngathi kwenzakalani hayi phela shuthi kwenzeka ngendlela engafani ngoba mina okwami yabo ngikutshela ngiqiniso mina okwami
ukuthola ngalendlela ukuthi ngaze ngangisho enyangeni nako bathandaza bangichazela inkinga yami engibhekene ekusamele ngiyilungise namanje ngikhuluma le nkinga ngisamele ngiyilungise ngoba wazi nje wathi insuku nethi ngishayiswe imoto ingobani mhlambe kusayiyona yonke lemthwalo le ngimi lemhlanje le ngenza ukuthi kwenzeke zona zonke lezi zinto amabhati nanani kwanginebhati mina lokugaxa into engayazi mina ngikahle nganje iqiniso uma bakithi mina sengafa manje ngifela into engayazi futhi engayenza ngenxa yokuthi kunemthwalo emkhulu engimla emahlombe ngemuva ngokuba lo mthwalo leyo iyangisinda ngalendlela exa kusathana ngoba bonke ngiyiwele mina iwele lami likuzelende hayi uthi la gula noma lenzani cha balithwebula iwele lami mina engizalwa nalo la thwetshulu ungokuba la sethula sabancane uma esanda ukusiteta kwangapheli ngisho isonto mhlawumbe kusena 3 days 4 days esitetile uma ungokuba kwenzakalani umama omakhelwane ongasekhaya lo mama lo uyaziwa endaweni ukuthi umthakathi and odumile ngalendlela ngeke ngisamusho igama nesibongo ngoba vele uyaziwa emphakathini umama lo ushuthi mesebona uma uphuma endlini angithi uyazi uma uphuma esibhedlela uma uyathanda ukuyivalela endlini ukuthi aphume njengalo sikhathi ngoba nakushaya umoya ngoba usuke esalokhu uzingane isancancane afuna untanta nazo umama ethi uyaphuma uphumela ngaphandle endlini ekhaya avula qhamukele kulogogo umama usethe ukukhula buka ke bo la edladleni weqa mhlambe itepisi embili bese uzoqhamukela empompini la gcwala khona wonke umphakathi omama obaba bazowasha uma uthi uyaqaqa kuya khona nje asebonisa nabantu ukuthi uzala amawele nazi ingane kanje ejabulisa labangani bakhe laba abanye aphuza nabithi umama engaphili edoma iphila nabangani bakhe abaphuza nabithi njalo ekseni ekhaya buka ke bo nje bephuma avela ithelela umama lo umama simdala sekhulule gogo athi unkosi yami umnqumala ukanti uzeliwe amawela unkosi yami uthi kubole ugodwa yabo nje uthi kubole ugodwa mina ngasindiswa ukuthi ngangemuva emhlanje ube womene wengaphambili lo wentombazana kuyena wengemuva ngabe umene engahamba kwasala yena lo wentombazana kwenzakalani la umama methi hawu umama unqumala unkosi yami hawu bakithi uNkulunkulu ozwamkhulu uzela amawela usuke embamba ngehaki uthi ngiyibole lentombazana usuke ithatha uma emnike esandleni yabo nje emnike esandleni kanivele lokho kunomuthi awubhexile awugcobelele esandleni ofika ukuthinte ngayingane awubabo sethi bambe ingane yithi eyibuka eyiqabule idlalisa kanje already useyithwebulile ingane uma wazothi usephethe ingane ndaphethe ingane usephethe isilwane ingane sebesebenza ngayo already sebephendule lento le abafana abancane buka into yenzakala uma ngasikhathi emnika ingane athi nkuzomuzo kwakuhle lokho intombazana nxa aqabula kubamba kudlalisa mesethi ayi mama nqumala ngoba ngiphuthuma isitolo ukuthi ngishukela abemnika nje bese emnika samnika ingane useyithobulile ugogo lo ingane sile emuva la yasebenzela khona la yahlanganisa khona imithi yakhe la ngazi kuphi khona uma athathe ingane lentombazane ahambe naye ebuyisele endlini mefika endlini awutshabheka ngani hayi sathi salele ayibamba ibeke embhedeni mase embathisa kamnandi mesenza inkomisheti ethu iphuzela iti hayi kube khona imjetha ahambe uphinde ubheke ngani sivukile nikhona ngincela ubisi methu afika uma ingane hayi ingane ijabule ithuli thenyanga ikhuluma yenza ukuthi ayikhali imthuli libheke phezulu ukuthi amehla avulekile uma wathi met awabona ukuthi ingane ithuli wahayiza ibhadi uma kuze kuphuma umakhelwane ke phela no makamo no bani bavele yini kwenzani uma nqumala bemchazela ukuthi hayi ingane ithuli hawu lengane ngaqedile isho 2 weeks nje sonto ngisanda ukuzala nje lamawele kulo umfana nontombazana hawu cha mkanje nishuniswa yini ingane encane nje ngoba mingagulile ngane asho ukuthi umanaza kumthandazi yena labantu abalokhuzana shuthi bamchazela ukuthi akahle ukuze ngoba uzubona impela ukuthi lento ngempela into eyiqiniso uma wathi qhamuka kulo mama kulo baba lo umthandazi wangasekhaya wathi qhamuka kuyena oqala intathe ngene egate wathi manquma lo ngiyazi usengane mayelana nokushona kwengane yakhe eyiwele intombazana ngicela ukubuza uMnqumalo khona nomuntu oqala osokwamnikeza ingane yakho mande uzubuyele na endlini wathi uma hayi mina ngiphume esibhedlela uyedwa umuntu osathinta ingane yami ugogo umakhelwane kanje walaleka bona ke lo muntu lo uqala umnikeza ingane uyena ke manje sikhuluma ngayo manje usebenza ngayo uyithwebulile kahle kahle ingane le ikhona kahle isisilwane phelelwa amandla lo ngasazi ukuthi ngoba phela uyamazi umuntu and futhi bakhule kanje ngokuba uma if mewe ngiyakwazi ukuthi amqonde straight yewona iphi ingane yami ngifuna ngingavela useyithwebula ngisabuyele emuva ngempela yasho uyithwebula kanjalo iwele lami njengoba ukubona kwemanje ngingedwa nje ukubona nawe useyinkalweni futhi and manje into engingabukwa
yabo ukushona kwaleli lami lize lifihlwe nana ngithi angisayingana ngithi uyazi ukuthi uma kushonelwe yiwele efanele uphositshe ethuneni okay mina ngiwangisayingana noma qala kufakwa wena ukhishwa yes mina yenziwa ngayonke ke lonto leyo nokuphositshe nana yenziwa ngayonke leyo ongokuba imthandazo lo ngangekena wangichazela bathi mfana ongahlahle wena nesinyama uhamba naso la ofika khona nje uzoba namabhadi ngalendlela ukuthi even ngisho ifoni ungentshontshanga ngoqhaqela kusuku wena usuke lo muntu athi nanga umuntu ongibambe inkunzi ngingamambanga inkunzi ngenxa yokuthini ilamabhadi amnyama ifele emnyama engihamba naleli la emahlombe kwami leli wele lami ilona leli elingemuva kwami leli impela efuna mina ngililandele lizama ngazo zonke indlela ukuthi lingidinga la ngoba sahlukana kabuhlungu ngalendlela ukuthi la balithwebula lingazi futhi sancane nami ngisabuncane that's why ubona ngikhala kanje and futhi lezo zinto lezo if mengilungisa izinto ezidinga imali manje imali ngithatha ngoba ngiyiphara ngosinawana ngihlala emgaqweni imali uyabo mina into oqala ngikhumbula kahle inyanga le ngekuyona nalomunye umthandazo uma ngitshela into eyodwa but bafana ufike nenkukhu emhlophe inkukhu emhlophe nenkukhu enjani emnyama lemnyama le ukhipha ngamabhadi lemhlophe yobusukhanyisa ngawo nekhandlela lemhlophe bese kube la amanye amakhandlela wabala amakhandlela afuna base babala nanotshwala ugologo bovu engimele nguphathe basho futhi lo nkukhu le emnyama ngoyihlinzela kuphi ngoyihlinzela le ngasemfuleni ohambayo la ngofika ngikhiphe khona ibhadi ngihlinze ngilokhuza ngenyongo yami senthathi lokhuza ngijikjela le emva kwaloko mse ngiyaflathela ngibheka le ngabusabheke emuva ngibheke phambili uzokwazi ukukhipha lesinyama kunento engifuna ukuyiqhathanisa la umnqobi unenkinga yokushelwa abantu besilisa insithwa yinensantsa ngiyabazi labo banzima kakhulu wena akwenzeki uattractela labo bantu labo akaze kwenza kwakwehlela yabona khona into engizokutshela yona ongibona ngawubelieve ngawukholwa uyazi leyo nkinga leyo mfowethu ebhekene nayo umfowethu lo mnqobe mhlawumbe mina ngase ngibhekene nayo mhlawumbe ka4 times noma ka5 times ngihlangana nazo endleleni imbi la ithutha zeholwa emhlophe phambili yo khona umunye ke waze impela waceka ukuthi hayi impela ungisa ngisho ifletini lakhe lapho cabanga ukuthi ubona ngabe mkhuba le uyangithatha emgaqweni ngiphethe nje ukugibela esiphontshini ngangisidlala ngoba kwalezi iphontshini zemoto leziba ngemuva kuma city na nje uyibona ngiyibeke ngizalandelana nje ngifuna izilingane nami ukuze ngikwazi ukulala bese ngibathi itshalo ngathi ngena nje esiphontshini ngiyalala ngibona indoda ingiqhwebe iphenye ngubo ngithi ngiphamisa ikhanda yibo umjita can full out my bro yabona umjita ukrende yes yabona full out my bro yabona ukuthi ayibuda le yabo ihloniphekile unjani ihloniphekile ivelithi unjani hawu ngiqala nami ngibona ivoice phela ishintsha ukuthi ayingeka sengathi lo siswangalile labo sesibangalile ngenze njani ngithi yebo ngikhona right athi hayi ngiright athi boy akusho cela ukubuza umbuzo wodwa mina ngibuza azingicela ukubuza uyawazi ukuhlaba mina ubala phela lo lokhuza ubala lokintswempu ngalendlela xa kusasana yini ufuna ngisengela ulokhuza wathi no cha singekubuza ngathi mina hayi ngintswempu mekuthiwa ngale kamerweni hayi ngintswempu kakhulu usuke ethini nomfethu atalela yazini ngoba uthi ntswempu cela manqoka lezi zinto zakhe iphontsho uyibeke lapha eceleni sambe mina nawe khonto engikhombisa and futhi nokusurprise boy ngiyazi showcase imali uyifuna athi mina ushentshweni imali ngiyifuna kabi asamba yazi ngiyubelieve ngawukholwa mase kukhombisa lo flat uthi live ungakhomba okay buka-ke uyangivala ngabe kufanele mina nginento ikhuluma into eyiqinisa straight engazanto really wena futhi uzothiwa ngoshowcase uzongibona efonini lo bastard akwenzeki ifoni ihleze icofoza ngoba ujele usebenze wena ngokutshela okay buka-ke into azoyenza lo bastard lo uthi siya okay mfana hlala la phansi ngisakhuluma ne-security khona ngizokwazi ukuthi kuthola igap ukuthi ukwazi ukungena ngoba phela uyazi la uma ungena eyipharani ngeni leli flat nje lihlonipheke ngayo yabo ngendlela eclean ngayo ngoba phela uyazi ukuthi phela liyantshontsha liyeba ngempela ngingene ngaye futhi lo bastard hayi angikhulumela ukuthi babonisane ngendlela abonisana livuma security ngene ngaphakathi hayi kukutu sikuphuka itepisi kamnandi siqhamukele ku-second floor second floor ebeshaya ukhiye evule ebephusha isicaphe ngene ngithi ngingena le one room wakhe enetoilet ngala ngaphakathi ikhishi ngale celeni ifana 2 room nekhishi
buka into enzakala la yonke singene ngimi esihlangabezwe iplasma ngiqala khanya ilokhuze iTV kumnyama ngaphakathi khanya iplasma iTV ngicabanga uyingcokela le plasma mina into ngicabanga ngisho uzobhekena inombolo yokuqala inombolo elilahlile ngisaqala zokunye ukuthi kuphi okunye ngakuzombula la buka into enzakala la wonke wangena athi akhuleka boy khuleka hlala phansi ngichillax sethela igazi ngisho nami ngithi ngiyengizwe ke la ngiphelele into ethi singene endlini awusuhlangabezwa amatheke mhlawumbe isiqwaba iqhubu into zangampela isquad esamatheke mhlawumbe 4-5 ngimtshela ukuthi ngintswempu ngawo ngimtshela mhlawumbe ungilandeleza phesheya mhlawumbe ama-China lawa antswempu ngampela kanti ubastard usho kuyena uqobo hey usuke ethi umfetlelelayo yazi boy ngicela uhlale la phansi sixoxe sibonisane mina nawe njengamadoda njengayinsizwa hawu okay ayikho inkinga uthini bhuti athi kahle la nginemali le mali le angeke tshela ukuthi ingakanani imali futhi engifika ngimalini cha okwami lokho mina kuphela ngifuna ukutshela bhuti wami nginemali ngifuna umuntu ongangenza into ekanje and then mayifuna uqeda ukungenza lento engiyidingayo same time ngizokunika imali oyidingayo ungasho manje ukuthi imalini ongayifuna manje nginikeze manje ufuna uqeda ukwenza lento engifuna ukuthi uyenze so ngibuza yini le nginegama ufuna ukwenza athi no phela ngithi uyazi ukuthi khona into kuthiwa ama-gay khona umuntu kuthiwa woman khona umuntu kuthiwa umuntu esimame khona umuntu kuthiwa ugele ngiyakwazi impela lokho athi mina-ke ngulo muntu lo wena usayifundile manje ivaliwe hayi phela yazini nami ngithi sengibona indlela ahlonipheke ngayo nje yona lento phela umhlonishwana ayenziwe nombala into abantu abahloniphekile ongathi uphiki ukuthi angamanga yena ngeke lo wena hayi kahle mfowethu ngicela ukutshela nginuka khona nginjalo ikhwapha kodwa wavuma ukuthi ngigibele kwi-king imbhede wakhe weshange king lo singathi queen yabo idaba imbhede enkulu mangozunguzo wavuma ukuthi ngigibele kona nginuka nginjalo uzubona lento uyimisela ngempela ukuthi akasaqala izishesha wena uyabona indaba yanshawa wayibona idonso wayibona ikude manje buka into enzala okay fine yabo kwenzakalani la ngimlalele into angitshela yona mase ngamtshela okay ukuthi unayo imali unawo 2000 manje cash manje uwisi lapha kwami ukuthi sengofair pattern bese ngivolo ngiyakwenza le nto udinga ukuthi ngiyenze manje asuwetha awushintsho yena ubala lo suye cile isikhwameni ngeke ngabona khona ukuthi kakhulukazi uyilento ngabona ngokuthini isikhwama sakhe asiphathayo akubona ubhaka akona isikhwama lesamlo esimama impela lesimpela esigaqwa kanje phela secherry yakhe akusona secherry yakhe esakuqobo sina neruche esakuqobo buka into enzala ngomuntu kade ayibona bakwethu hey kade ayibona emgila mkhuba umuntu wakhona vele sonze njani vele athi hey yazi boy na wallet ngiyokhipha manje ngicela ukuthi ukhanyise lapha iglobe yabo khanya khona amaglobe amancane abala ekamarweni yabo lawo abala ngiqhavana phela kukhanya ayibale le mali phambi ngiyabuka la mithi hla ngisho mali engaka abala 2000 ayibambe becela mise enze athazi nilalela hey boy okay nayi le mali ngibela lapha phezulu itafula ngifuna ihlale kone ephakethini ngifuna uqala uqede wenze le nto uqala usiqede ifuna uqeda ke suyethe isimali yakho sengiphelezela ngokukhipha egate bese siyahamba nampela angabi nankinga nami ngivuma ngicela ukutshela ukuthi ubhasiti la saxabana khona saxabana ngento encane buka kwenzani bastard okay agumule phezulu asale ngevest aphinde agumule nevest agumule ngeze asale ngetrunk umuntu wakhona mase agumule futhi netrunk agibele empedeni alalaphi phezulu athi angize kuyena ufuna ukuthi mina ngenzeni ngingene kuyena mase ngenza njalo buka kubhastet umuntu wakhona wenze njani mase ngigibele empedeni avela ngijikela vela athi lela iphutho mangithi uyazi ukuthi ngeke ngithi ngiqala ukubona ekubeni ngiqala futhi ekubeni valo kuphinde kuqale wena kuqala ngcono kuqale mina kuqala mase uyagcina wena mina yini uthini ngeke ukubone lokho uma uNkulunkulu ngashawa izulu ngeke ukubone lokho ngeke ukubone lokho wena usini mina lela phela wewe ungadidi ave ngamtshela nyalo lo magama uthi andlelela bhuti wami ungadidi bhuti wami ungadidi hey angiyona leyo nhlobo yimokulinge ini uthi imokulinge ubhuti wami ngokulinge mina ngingazali bhuti wami and from ukukhula kwami sayingane bona uganga vele sesakwenza lokho from uma gcozeni lana kodwa sasikwenza nabantu besimama hayi besilisa angikwazi nje inhlobo into bangazi ngala nomuntu ungigilela mkhoba mina wena uthi uzoqala kami uyini ngokulinga yazi into uzokwenza ibe easy ibe lula
manje zinjenge ku-security ngitshela security afonele manager umphathi waleli flat ngimtshela imigelo yamkhulu osuyenze kumina la manje andinana amakhondomu waphethe iwona fakazi ukuthi wena ufuna ungilala nami ngenkani ufuna ngizenze yazi lathuka le wangale wathuka ngalendlela ukuthi wabona ukuthi ngomgaxelisa futhi ngalendlela ukuthi singamshisisa ngize ngibanga umsindo ngiyameka sibelele nomakhelwane laba semaceleni ngithi yazi emafletini yakhelene kanje izindlu yezwa kwazi ngithi mina yini ngokulinge ufuna nini uqale wena mina ngathi umina engizowenza wena wena usungijikela sengigibele embedeni uzothi ufuna uqale wena ngingempela umuntu ufuna uqale yena ushange ngophobulo umngaka mina ufana ukuthi into engekho le ngiyiphethe mhlawumbe iphinde ka 4 5 yes uyabona le akuphethe uphobolo le ngingangalo sathi imbongolo straight mina nje ufana ukuthi inqantizana into engekho no yabona qethe mvalo kumfutshela suwenza soyidlalela yazini butwami ngoba mina nawe sitholana sizwana lo 2000 ufana ukuthi ngiyakupha phi uyazona ngicela uphuma uhambe ungaphindi ulibekela ngaphinde kubona ngempela hayi mfuthu ngicela utshela ukuthi ngehla itepisi nalo 2000 usephaketheni yilo ukuthi ngiyophuma egate ohamba egate ngiyabaleka hamba kakhulu ngoba uzabuyela umqondo ngcono umqondo ungakamubuyeli ngoba phela ngibalekelana ukuthi angaze abuyele ngoba ebuyele umqondo uzovela ufuna ukuthatha le mali yakhe ngoba phela manje kuba sathi ngiphuca ngenkani kanti manje mina ngimshoke ngalento ukuthi ngizomtshela ukuthi libize manager umphathi wale flat umtshela ukuthi yena gele imkhuba la ufuna ukuthatha ushosho umgaqweni uzomenzisa le mgila mkhuba ngeke ukubone lokho ngempela hayi mfowethu ngicela ukuthi sahlukana kanjalo phinda ngokuthini nawe akaze angibone namanje lo jele uyazi lo mkhuba bayigila lapha ebajele mfowethu aze ngasho ukuthi kahle lento hayi usi khona i2 in 1 kahle lento hayi ukuthi khona igay angale kuphela cha nawe uyafuna khona le ebayi2 in 1 uthi yena uyafuna and futhi nawe uyafuna futhi uyajikela ngempela uthi wena uyakuncenga lapha emgaqweni ngoba ekubona ufuna ukuthi wenze into athi khuleka masifika lapha wena uzowenza mina kuphela mina ngeke ngikwenze ukuthi mina vele ivuka impahla enkulu kuthi uyafika endlini eyivile ivuka uphobolo umekanye ngeke ufele bomngaka hayi nyoka enokhonda phela le uthi why ngoba kulo muntu indlela aphethe ufele bangayo kufuze ngabe nje uncinza ingane ezinsopho ngempela enzima ngalendlela ukuthi ziyahlanya ngoba nayo impela uyayifikisa la ifuna ukuya khona ngawuthi umsophethe ufele bangempela uthi uvula ufuna umunye umfana onamasende nyanga naye ufana naye exactly into engeke ukubona but no please ayikapi ngicela angenziwa nje kanjalo mina sishona ngisho sadlala uma sichuzisa ingane nesiyenza lento kodwa senza ngoba amantombazane sabancane ngoba sinamalokhuzi sayingane kodwa hayi sengimdala ngangivele kusukule nje ibhebheni intshebe engaka nje ukuthi uzonqala ngakuphi kodwa ngingwangithatha saqabana naye sokuthi siyahlukana bakwethu mangicela ukuchaza istory sangempela ke lesi esinye sike lesi salogay wangale khona lesi sangempela ke manje sinzima ngalendlela ukuthi lesika into yayenze really and futhi bantu bakithi sometimes omunye angakholwa omunye ngeke akholwa ayinenibole emgaqweni nabantu abenza magic benza imali nani ubukuyibuza umbuzo ukuthi why lo muntu ethi mina ukwazi ukungenzela imali anginike envelope athi uzongenzela imali 20000 why yena ngazenzeli yena uqobo ngoba uthi uyambona umuntu ugqoke ishirt edabukile kodwa lo muntu uthi ukwazi ukwenza imali how come yindaba fraud abantu ngokuthi uyabalutha like njenge magic kanje wenza umlingo baluthe ngempela futhi nabantu bethi into yangempela lenzala kanti ufuna ukuthatha imali zabantu imali zomama zempesheni nemali zabantu abadala so sengisho into kanjalo ukuthi sometimes izinto ezenzakala can't believe or not njengalento eyenzeka kumina mina ngeke ngasuka eMlazi elokushini ngihamba nolova bami siyophanda sibathathu ukhule sizoba mina sizoba umunye umfowethu yabo sogolana siyathi siya Adams Mission Adams Mission ngathi ngize ngiyazilanda ngiyaze ngobra wami kade sinokuvasha ukuthi kumsebenzi kanje ukhule ngoba kube khona ngale Adams yabo kanti lento inokwenzeka wona mfethu phambi kwakhe ibuka uthi uzofana la ekhaya bayodlala ibhola ethi uyafika ukungena ground lo mama bathempu bagqwa amaphinifa bazobhedlalana le mali ekuthiwa istokfela njalo unyaka nonyaka kuyahlukaniswa lo mali inyanga nenyanga iyahlangana nomama la ilando ebhenki ibibeke le mali edwe phezulu kwenye imali esuka ivele ikhona buka into enzakala la abafethu siplan la ukuthi bafethu samzokhuma le mali estokfela nje ubunyanga iphelile futhi namhlanje iyeza ikhehla la khona lelo kuyilona lisozoletha imali liphinde lihambise ebhenki nampela hayi suka nabafethu sihlaba itaxi sami misifike Adams Grand siqale kwemeshandi spam sathi sikade ukubhema sabe sisuka ngoba sasuka late impela wangikhumbula kahle
okuyikhathi zama-generation nje kanje ngoba uyazi ngey'khathi zama-generation abasuke beyivalele endlini ngithi babuka ama-TV yonke le nto generation uzalo inani nabo basuke begqelele izinto ey'njalo basuke bengekho ngaphandle abantu abaningi thina-ke phela ngoba njengemgolo ukuthi mdala ekade ekangade ayibona umfethu avele athina yazini bafu ngoba sibabile siphethe ibhama yabo phethe i9 mina ngiphethe i16 angithi yabo ligcwele empuna ligcwele ikhasethi empuna lo yedwa uphethe uqapha yabo okay samba kamnandi sifika la sime egate leli dlaza kulomuzi masithi hayi impela omama nabo impela hayi impela bayangena abanye kuyahlangana kuhlanganiswa imali leli stokfela le bangena noma la kuyahlangana ku round imali ihlanganiswa ku round hlukanisela futhi ku round hayi hambele sikule bafuma singene la susha umsangala seqe ifence mase siqonda straight lapha ground la gcwele khona omama bagoma phinifa laba abazodlala stokfela imali la soyifica khona indlalo ephezulu kwetafula sikisho connection la sivele sayiyela sikesanga into ezeke ayithi nafufutheka hayi buka ke into eyenza la nje sikisho connection sekhona sokuhlaba le mali mesifika la okay sibona ukuthi okay na impela abantu baningi abantu basangena hayi balivale igate bathi belivale sibeshaya umsangala sijombela ngaphakathi yazi lo muzi uzibona ngempela ukuthi ukhonkeliwe ufaka isikhonkwane sangampela umuthi ugqetshiwe ngapha nangapha khona sukhona ngoba benzela ngisho ukuqinisa umuzi ngoba kunezinye izinto ezenzakalayo ifegcekeni umuzi samdanger mhlawumbe uzonza into embi nje kanje njengontshontsho umuthi uzontshontsha khona awungeni samthanda uthi uyeba ungarawunda ne-TV umuzi wonke ukuze kusekhanya abantu bekubuka buka ngikutshela ngibona ninja la ngempela ukhokho la kuhande enzana la siyangena la kuleli dlala kamnandi sihamba ngamadolo mesifika la ngasemnyango sivumbuka umfethu athi yazi nokha ngithi mina yazini unganokhi ngoba unokha wakho bazothi lokhuza abantu bafuna ukuvula beqabela unguzo ukuthi ubani cha wena nje yavela kamfuthele ngempela wavela wayeza ngenyawo kanje flying kick buzu yabo isabhodloza nje mfethu ngonyawo mfethu ukhule hayi mfethu yavela athi genge sicapha singena kuluthi sobathatha wonke singena umuntu oqala wakho esibhamu kumula hlo komini wangiphethe i16 galaka naye wabelandela galaka uthafusek uzokelinge nje la anyakazi zonke phansi la ngesiso imali nansi njwelele u200 rand u10 rand bagcwele itafula abandlaleni so small thatha yonke imali le shisikwamini kanti vele imali nesikhwama sakho nanti uyazi ukuthi imali yasebank umuntu ezweningi kakhulu izizombulu iningi ufakele kule khona lama bag la khona amakhulu abangakalabhala uAbsa uthi mhlophe kodwa sengathi uGreenback mobuka indonga yakhona buka okay slash lesikhwama isibhala uAbsa slash icishe igcwala impela sibophe elastike sibamba ukwisijumba nesikhulu esingaka okay fine sekumele phela manje sambe uyazi kwenzakala la yabo nje mina ngisidonsa isibhamu ngisibamba ngo left kanje ngenzela ukushala umuntu ngebarrel lo erasta lokuyena uGato mama kunomunye umuntu like i-security ugade mama labo ukuthi wangiyazi showcase ngeke ukuthi khona into ecarryla ngeke ishada ugesi lo chokayo ungona ugesi lo chokayo lo pressure ishada ummesi ungona ummesi isibhamu ngempela sagesi into okuyiyona sathi umgxavuna lo muntu ngithi ngifuna umshaya ngebarrel sidonsa isibhamu soyekhiphela yini sothi abafethu minani usoyekhipha isibhamu i-threat long nose ligwele impulu cassette silithatha nalo kamnandi sethi mfethu asiqabuka siphume uyazi sathi siqedwe ukuthatha isibhamu sithi sibhekene nomnyango umnyango sisubuka kanti ukuthi fanele siphume yazi ugogo wakhona wavele wenze enye into ugogo wakhona ifilimu wavele wathi yebo sambone sengathi uyavivizela kanje ubone nje umuntu lakhe uqolekayo wathi asambona isandla usilula kanje wathi mesilula isandla abona umshanelo ukuthi khona lo mshanelo osegcekeni lo brown like induku yakhona lo wasegcekeni nje othwaphopho lo uqinile strong lo umazakhele usuke gxavu usuke ebamba wona usupha uphambi ngomnyango obamba kanje yazi ukuthi ubamba begibela phezulu kwa ubamba wama phezulu kanje ngangiqala ngawo wambona umuntu egibela umshanelo life really life mina ngambona life ngalo ukuthi ngihlezi ngizwa from abantu abadala ngithi abasiqabela mangayikho ayekho umuntu ongagibela phezulu umshanelo kodwa mina ngambona life umunye ugogo uyilokhu istokfela ohlangana istokfela kwabanye omama ikhona la edlala ivideo call wagibela phezulu kwahawu impela umshanelo ubomba kanje wagibela phezulu sambone ehamba phezulu kanje kurawundi ngithi uyazi urawundi uba notshani phezulu la nginekodo khona ehlukana kanje sambone egibela ehamba phezulu kanje mfowethu ngicela ukutshela into engayenza nalo ngithi phela mina ngilonhlobo le ekhonza from Washembe ngavela ngathi angikosinyasi lezulu ngithandaza ngibona ukuthi yabo la sizofaka ngikuphumeke la ngeke siphumeke la uma kwenza imigilo omkhulu nje
kwabona umama la beyinabo kwabona bathuka abashokheka bamba bangazi ukuthi uzothini awukho umuntu ehlina wenza into enzima kanje ugibele phezulu kumshanelo uvule gqoma uya ngale caba nguyovala ngasemnyango bukade abantu bevala ngasemnyango thule so ebasele kusuke esidonsa so yasho ufuna ushungu uthu singadubuki uphinde ephinde singashaya nami ngakhola ukuthi cha mhlawumbe ugole hayi mhlawumbe ngophela ibhama kwenzeka istark noma like ublock something singashaya nami phela ngiphinde ngisidonse nesami ngisho futhi singaphe nami kabili ngivule ngibona ukuthi hayi una inkinga ukuthi ibhama shuthe idubule egcikeni la kusebenzisa umuthi kahle umama la ekhaya shuthi noma ugogo la ekhaya uyininja same time into eyenzakala ngikhumbula kahle impela umfowethu lo esihamba naye uSmall wavela wakhipha igama lelo wathi siya lalela bra wami yazini la ngeke siphume la esifike kwininja lokugcina ngci lo muntu uyaninja nanga umuntu wenkinga sihlabeni yazi ngikhumbula kahle impela umphathi wavela donse okapa otse into encane la kumcheckisa wamkwepha nje la ugogo wakhona yazi wathi qedwe umkwepho kwabe phuma igazi angithi uyazi uphuma igazi umuntu osakathayo noma usebenzisa la kumuthi kumele aphume igazi futhi into encane engaka mekwaba umkwepho into encane engaka waphuma igazi khohlwa lo muthi osasebenza usongadubula dubuleke nangampela kwenzakalani umfowethu waseqedwe umtsebeze ephuma leli gazi imsika nje emqopha ngommesi emcheckisa yazi umfowethu wathi mesitest isibhamu sashaya yasashaya ngempela into asangashaya gogo sashaya eceleni kwakhe fa saqhuma thatha masiqhuma sabona ukuthi hayibo shuthi lo muntu nosebenza ukuthi ngempela asumjomba sishaya ifence sabishaya ifence sijombela ngaphandle uma ngifika nami ngaphandle ngifuna ukutesta lesami ukuthi ayengeve mhlawumbe kade siblockile mhlawumbe ngakade singadubuli ngaphakathi ngathi ngasitesta ngifuna ukushaya uthi phezulu sasho sakhonkotha plus indoda ngiphethe ingqolongqolo imporomporo ngempela iglock yasho u4 ngathuka ngasibamba ngasibuyisela sasho uNtuthu ngasibuyisela eqolo yesami hayi mfowethu ngicela ukutshela yabo le mali le esithole kulo amuzi ngalokho gulo obogibele phezulu umshanelo lo Uthakathayo ngicela ukutshela lo mali angazi uzibona le mali sasehamba nelwane phakathi imali engaqedanga ngisho 3 days 2 days ngicela ngimali istokfela imali enkulu kangaka istokfela ngoba phela imali kusuke kuyimali eningi enkulu ikhishwe umama abahlukahlukene ngicela ukutshela ukuthi kodwa ngaloko lo mali yadliwa 2 days khumbula kahle and ukidla kethu sidla ngama drugs ayiqhaphaza and ungofunga so malume so money maker sithenga amakesi ogoloko obhiya sibabekela ifebe egcwele thi amathekeni iqala ungokuba saso malume sibizwa ngamabhoza ngiqonga ukuthi Stevenson ngikhipha zodwa ngiphusuna 1 icabanga Stevenson ubiza nje i20 Stevenson ngiqonga ukuthi ngikhipha zodwa ngipha umuntu kodwa uyazi lo mali yaphela uphuphu ngale ndlela ukuthi sazi masibuza kubafiki basichazele bathi hayi no lalela vela sidle imali nithatha imali wrong endaweni wrong lo muntu umthethe lo muntu Uthakathayo ngale ndlela ukuthi imali yakhe ufuna ukuthi iphele uphuphu and futhi ukuphela kwayo le mali fanele kwazi khona ibhadi elizolandela emva kwaloko ngoba lo muntu uyathakatha udla umuthi inswempu and futhi nomgwazile lo mgwazile efana bhasobheke nqayibala lakho ukuthi angalisebenza yazi ngicela ukutshela ngayo believe mase uthi awuphelanga 4 days mkhulu 4 days yabo kulesithathu buku into enzakala sidliwe le mali yaphela ngithi umfethu sena ethavele masifethavele sithenga obhimabhiya amabili black label siphuza umfethu wasusha umsindo ngale ndlela ukuthi waxabana nabafethu bangani bangukuthi umfethu wathinta ibhola lesinuka bonke babedlala isinuka ngithi waze ebag dlala isinuka lento ukubheja ka umfethu wasowathinta ibhola ngenkani ibhola kanti lizovelela ingene embobeni ndempela ekulokhuzwa kuyona le ekudlala kona isinuka ukuthi ulingena phakathi usuke igoqa yonke imali lo mfethu usuke uwenile uvela lo waxabana nalo wathi ndoda imali yami uzoyikhona ngoba wena ukore igoli ofake ibhola ngaphakathi embobeni ekubeni mina hlahle mina ngiqondisa imbobo ukuthi ishaya isinuka singene ngaphakathi sikuyabona imva lokhu uthinta ibhola mina ungena phakathi ndoda usuke umthetha ngo right awusakhuza lokho ukuthi hayi bafethu umshayelana umfethu samba naye lo mfethu samba naye avela donke ummese kanti uyalahla nje bekhipha ummese kulethavele kugcwele kuTempo yazi ngicela ukutshela ummese wona ukhipha zanga samgwaza ngishona nawo okuneloko wabanjwa ngqi esathi uyokhipha esathi ufuna umgwazi wamzulu umfethu wavula abanjwa abantu uthi ngqi umphuqa ummese washaya kanye lo uncle ngikhumbula kahle uyibounce uyithavile la kamayithanqaza lapha eceleni ngasekhaya wasedla endlini ekhaya washaya kanye lemqaleni uthi kanye yazi mfethu ngikutshela ukuthi waphuma epriza egijima phezulu amatafula efuna ukuphumela ngaphandle wathi mayefika eminyango egate-ini lelethavile lo Moses asibona siphuza kona amathanqaza wasefika egate-ini waphelelwa amandla uthi zi wabethula semthamo ngale ndlela uthi nathi sahlanya ngoba ibhangi impela ngikhumbula sasingayiphethe vele sina ukuthi sishiye sometimes ngoba kunendawo
engangeni khona ibhoni njengokuthi travel kanje yebona siyazi ukuthi ifimele ke sabanje naso ikhona travel siyaphucwa siphinde siboshwe futhi buka into enzala ngiyawukhola nathi masenilanda umlando walogogo ngoba uthi nabuyele emumva emva kwegameke nasenibhekana naso ngingazi noma sengihambela abantu phambili basafuna ukuzwa zonke indaba usazozwa wena usazozwa ukuthi kwenzakalani okay futhi umfowethu lo into eyenzakalayo if mephelwa amandla la ngasegatini futhi anganoma upha kakhulu noma kwenzakalani umfowethu vele aqonda thuli sina siphuma la vele siyahlanya size nini sashaya umfowethu nina walimala buwe manje umfowethu ugwazekile ubalekile simanga ukuthi wewu kanti sisathuswe lokho manje siyaphuma egatini nangu umfowethu uTendibele ushonile usenguke nabantu hey yazi umfowethu ukhule ubra wami umfowethu wabula khala minye embezu macaleni usishile esiboss usala sibe babili manje okay sambe sendlini sisola nje isibhamu sifuna uqeda ngale njalo esebenza la ekhaya ngoba yona ebulela umfowethu umshaye ngo1 holi lemqaleni yazi ngicela ukutshela ukuthi abanini beyotravel umbasi lo wena uphethe manje wavula wambalekisa semtime wasathi semjondolo solanda ibhamu zethu nalo mfowethu sobabili sathi sibuye wathi awu lo kade hambisa imoto imithathe sohamba na akaza abuye uzobe manje abonza uyibhoza yakho yona leyo samdenje yona umbalekisile wahamba till now akaza atholakala lo mfowethu mangisothi waleko Jose wahamba nje la eThekwini yena uyiXhosa lo mfowethu umuthi kade sebenza kuyona leThavela etshela ngakuthiwa kaMathanqaza kushitshizwa khona kuyagcwala temple ubizwa ngokuthi kajomba igazi and ulijomba ngempela Monday to Friday kuyashitshizwa and akwenze ngingagwazwana lo yaThavela ingozi ngento eyodwa ngobani abantu abaphuza khona ukuthi siningi ilabantu abayingozi ngalendlela ukuthi bagwazana babuya ngozolala waxabana naye umuntu ugebhele manje masenilanda lo mlando kagogo ke emva kwegiga bezinehlelayo bathini umphakathi shuthi umphakathi nawo ngoba wabona futhi ngendlela ekwenzeka ngayo le mali futhi iyazi athathwa yithina vele imali le kuyona yesitofela ehlanganiswa omama umphakathi wajabula ngalendlela usathana ubhekela ukuthi umfowethu lo esihamba naye ushonile bejabulelana ukuthi nje ufile ngenxa ukuthini madesi ukwazi omunye umfowethu waphucwa yena ummesi wakwazi basho umphakathi wathi no lalela kahle lo ushawa induku zakhe uyaguda uright impela uyalunga induku zakhe lezi umushayayo zokuthi ukwepha umuntu omdala ugogo ngommesi ngoba efuna uphuma ukuthi aphume igazi kuze khona uzokwazi ukuthi umuthi ungasebenzi logogo ngoba bathini uyathakatha nangampela buka ugogo uthi uvula ucupha inxeba nje umbona sekwenzeka kanje emlandele eduzane kodwa ugogo wena ngoba nhle ukuthi akashona ngoba wamkopha into encane ukuthi ajuste kuphumele lo gazi ngoba if usebenzisa umuthi ukopeka waphuma igazi encane suwonakele lo muthi sikuphelile ngawo njengalezi istory lezi ezenzeka la ifike lezi la ejwayelani esesizokhomba la esiphingo loyo hayi sinzima kakhulu story leso lesesijwayelani sesiqoqa amaphini fasibo 4 kumina nabanyolo babam engisabasha amagama abo laba futhi laba nje sokhomba ujwayelani siphethe isibhamu esisodwa lesibhamu esisodwa ngathi mfana usitho izazi ngobani icassette anayo yabo mfana uthi ngihlapa yidem yabo sizothusa kahle kahle isulumani lesejwayelani hanga ntshobende ngawo umfana omncane othi iphela uthi lashona lo yithamala ngobaba kahle kahle ubaba wakhe owephethe ijwayelani siyonke wena umanguzu umakhulu basi washonayo shuthi yena wasala indodana ngithi ubhalisa amafa yonke isitolo vele sesikhuluma nengane yakhe ingane yakhe yona sibheke into zesitolo buka yabona abafethu beplan ukuthi okay if mesingenela ngaphakathi ejwayelani asibathinta abantu laba lesitolo abazothenga inani siqonda straight lapha kumanager sifuna umanager siyamthatha simisa le phakathi eofficeini lakhe ila yovula khona isafety azokhipha imali bese kuthi laba abanye bawu2 bayogada eroller door ukuthi angeni umuntu akuphuma umuntu isecurity lathathwa faka office nalo liyaboshwa kuza nkosi phucwa ngisho over yonke into buka into eyenzakala ngampela senze njalo hayi khombe manager siyise ngale nayithuka into ethi ndiyabamba umshini senguveze ngisho ukuveza ngathi yabo dubula yabo ngisho impahla enkulu ngiyasabisa khonge ngisho inhlamvu eyodwa udodo into esidakhela ubona ukuthi yabo le yithukize pha kodwa iqondile usibhama hayi uthi fake qondile buka into eyenzakala okay sambe na manager mesifika office isayi khulekani ngifuna imali isanda ukuhamba yabo kodwa khona engisanda ukuyifaka la ephuma emathilini iyona amadlana ekhona engingayifica nani eyifume ngenivulile isafety sathi usachaza usasitshele if uvula sicela manje uvule isafety awabona naye uthi ayekudlala la ngempela wevulela yena washaya pin code ngazi inamba ayishawa tu sabona ukheqa obevuleka
owedonsi safety kamnandi umnyango wathi uvula iminyango safety wadudulwe mina kuqala ngembibizana futhi sekusuka la ngomdudula ngimbusele eceleni abe ngishona phansi la ngathi ngithi awunayo imali ngempela hayi itakelene mfethu u20 u10 ngangiqala mina uthi wathatha imali ku safety yahlukanisa ubeke igibagaba uthi la la 100 la u50 la u20 kanjalo njengase bank uthi ihlukanisa u50 rand up u20 rand bayihamba ngengqomba buka into enzakala la okay ngiyibona imali ngithi amaphepha and ngiyabamba ukuthi le mali ayidaki inemali eningi ephumile la and futhi uyabona indlela ngoba indlela kwenzeke ngayo ubuka indlela indlalwe ngayo le mali ile eqaleni yatakelana ngokuba special mhlawumbe uphisa omncane omngaka wonke lo phisa omkhulu mngaka MC unanesikhwama is like uGreenback kodwa lesikhwama si like ilet okhombisa isona lesikufaka kusona imali esigcwala mpu imali mesigcwala mesiyahanjiswa iyiswe ebank hayi mfethu ngicela ukutshela ukuthi unaloko sathi siqeda ukugoqa le mali nesikhwama engangisiphethe ngikhumbula kahle ngafaka imali phakathi ngasigaxa njengalokhu ubhaka ngoba ilesikhwama lesikhulu lesi seNike lesi ekwazi ukusigaxa uphinde usenze ubhaka kodwa sinentambo la ngemuva buka into enzala la onje siphuma nomfethu sesifuna ukubamba labafethu abawu2 abagade kumarula to abantu ngicela ukuthi sebegcwele eminyango ufuna ungena ijwayelana ngeneki thina vimbile phela buka into enzala yabo nje sizodlula emathilini phela kuba khona inhliziyo yazi inhliziyo iyahala iparameter ngazi indaba lenkinga into aligculiseka laneli still mfethu ngokuthi uthatha imali enkulu ngake ku safety lapha eofficeini ku manager still usohalela la emathilini labo ushintshe labala buka singithi bafethu singajaha ukuhamba asasisithatha nalela yazi amathili mangake la awu4 uBram lo munye obengena ngale uGreenback umushesha umuncule khona lesitolo ukhiphe lesitolo la emahwengi yabo emahwengi la ngasemathilini la usano Greenback abadayisayo usuke emunculo kodwa uGreenback usuke ekhongeza kanje uhlweza konke nale maphepha leshe phakathi esikhwameni ngicela ukutshela ukuthi sasha ikuthile oqala yabo kulesibili ithile hayi mfowethu ngifuna ukutshela ngoba umuntu kuyena wesinika umuthi umunye ubaba la kaJimmy ngizamusho igama lakhe wasitshela kahle ukuthi bafana bami ngiyanicela ukuthi la niyakhona ningadubuli ngisho nancu umsindo ufunakali and futhi unegazi alifunakali ningadubuli ngisho umuntu aliveni phethu uqhaphana mina futhi ningakhona ukuthi uphuma igazi ngoba khona uzoqwabheka noma uzoba nomkhuzu sizeni kubaleko azuthi lo muthi usufenya phela indaba yakho buka ngempela into eyenzakala yabo la nje angithi uyazi ukuthi kunomama laba bayizangoma nalaba yenyanga ukuthi uphatha iwisa lo muntu usuphatha imvubu elukiwe le ethi ina nomuthi phakathi ubhiqe ngomuthi like inyanga kanje uyalapho abantu ishoba yes buka yazi into yenza ngaba nephathi kanjani mina kuzibona belento evele yazibhekene nami mina ngathi nginqamba ngiqeda ukuthatha imali la kwithini seyithi ngiyasuka ngemanolova la bengihamba nabo ukuthi silinde lo yedwa ukugcina ukuthi akhiphe le mali egcina le lapha ethilini uyazi isangoma esasingemva kwami ngezwe ngo1 wemvubu ishola emqaleni siqoka amaphiniva lapho ngezwe ngo1 ushola wathi cha bathi meshala kanye kanti nje beshaya imvubu uzofika aqele emqaleni vele umvimbo ohamba nomuqa ovela igazi elomqwephe lapha umkhuzu into encane kodwa umuqa nje ubona ukuthi umvimbo umfowethu ngicela ukutshela ukuthi umuntu wafafi loku wona usebenzisa ngoba ngithi singadubuleki ngicela ukutshela ukuthi kodwa sathi siphume eminyango vimba behlanya nabantu ukuthi usibamba ngqinge izandla sisebale mase siyahlukana phela siyapriza kanti manje phela inkinga abafethu abazi ukuthi abanye mina sengilimele sengishaya ngemvubu la waxaxe buka isikhumba kwavela igazi ngishila inyanga yathi please bafana ngicela ukuthi umuthi lo wena usebenzisile nenze sure ukuthi igazi aliphumi ningamlimaza umuntu and futhi nani ningalimali and nenze sure ukuthi ningaqhumisa isibhamu umsindo ofunakala ngiyamfanisa isimali nje aqhuma imvubu buka wena ngishaya ngemvubu ngisathusa imvubu thawe yabo ngisathusa imvubu ibe inhlaha isangoma ngivele ngaphingisele ngokusaba phela ngoba lo muntu osebenzisa imithi uzongibulala ngempela hayi mfowethu ngicela ukuthi ngijaha ukuphuma ku-ruler door ngimpriza ngibaleka ngoba ngithi dakwena le mvubu le nabo futhi bangilandela lo phethe isikhwama sinemali mfowethu wavula sigcwalisela umfowethu uvula usukhomba imoto noma yiphi usugibele ebaleka namanje sikazi till now ngicabanga into yenzani le 2015 ngikhumbula kahle ngokuba leyo nto leyo saze savezwa ngisho kusolezo iphephandabeni ngoba abantu abaningi bebengakholwa ukuthi laba bafana bebancane kanjeni why isibindi singaba sithathapho sokuthi bambe okhomba ujwayelani bebancane kanje ukuthi uphethe isibhamu esodwa
and esincane ngisho isikhulu kanti sasebenzisa umuthi ukuthi wona usiza anakuthi ufuna usijikela umuthi ngokuthi ngaqeqekula ngemvubu mina kanye la u1 wemvubu solo hayi into 1 ohlale unqaleni nonamathela semthamo ngobe ngiphuma igazi wafaka manje uyakhona ukunithola umphakathi lapha seniphuma nibreeze izwake yabo nje wasibreeze sibaleka sihlukana mfowethu ngicela ukutshela ababuya naye fresh mina no-accused lesibili loku yena ophethe isibhamu yazi isibhamu lesi siphethe saqhamuka sibanjwe kanje sidlaliswa kanje thobukani phela ithoyi zethu bezosikhomba ngalo yo asifanga ngenduku kanje mfowethu yo umphakathi usho ukusiqeda and usubasenwa yini usubasenwa ukuthi silayiso abantu abadala ogogo nomama sibalesa ngezisu sibathusa ngale thoyi zesiphethe yo basibulala ngenduku umanje lo nobhoze lokuyena ophethe ujwayelana wavula wathi laba ngiyababopha yabo business robbery licala and firearm hlanga nesibhamu lezi noma ngasona iqondile ngempela umfowethu lo wena esamazona hayi impela cha ukuthi hayi siyacanda ngempela sife police station senkantolo weziveli siboshwe yazi ukuthi lo licala la ngihlala siminyaka emingaka ejele ngawubelieve ngawukholwa ngahlala 2 years full oChristmas ababili ngabadlela ejele ngiyotshela belandelana uChristmas in a row abantu ziyajabula zidlo ojere ngicustody omnwana mina ngidlo ogqwe amakheke ewezivili phela imikuChristmas khona ngitshela ningayazi umuntu omnyama udlo ogqwe ikheke elilodwa ugqwe lo brown mase uzothola ama chips amanenex la weingane lokuncane ongaka bese uthola inle orange bese uzoba yini istambu esingena bhontshisi isihlazo esiqhumuzelayo bese uzoba yini ufish omncane intsuntsumba lo elomubi uChristmas wakhona ke lo yena nje bakujabulisa ngayo khona le wezivini ngicela ukutshela mfethu buka into esihlalisa la ejele kakhulukazi ngobani uaccused lo wethu obale nemali akatholakala ngithi kanayo sevele wafunda kwezoma wabale ozobalekela kwathina kuqobo futhi ngabe wena ulibhoge kuthina vele futhi ngabe ukhipha small labasession nana sikwazi ukuphela icala licishwe siqhabuke siphumele ngaphandle onlo wethu vele sidayiswa vele baleka nemali ongatholakala till now akazi atholakala mfethu wahamba sithwale kogoli noma wale kuJohannesburg kuyindawo la engaziwa khona till now akazi abuye namanje kwethu into yasindisa lapha iyodwa kuphela ukuthi mfethu icala leli mfethu sesibhekene nalo kwathiwa okay ngoba umuntu kuyena onofakazi okugcwele uqando ikhanda umfowethu lo number nayo accused wena uyena impela ke lo impela obaleke nemali wena ufunakalayo if more ukuthi yena akatholakala obviously lapho ufakazi abugcwele impela usaqabukanya saphuma buka ke futhi uzobona ngempela yazi mina ngingakholwa ukuthi esitolo if like njengojwayelani bani ngithi uyazi nginama-camera bona cabanga ngoba ngosuku thina lo lesasihlabe ngalo icamera yathi engekho eyikhona kodwa umfowethu lo ngokuhlakanipha kwayo lo sasihamba naye khona lezi ezibese ngingathola iziba phezulu lesense zokurekhoda into ibole into yenzeka umfowethu into oqala into ayenza ukuthi nathi sasinaka ngokuthini sasingena lolu ukuthi mesifika office setha le mali sabuya umfowethu avela aqale kuphi la ngasemathilini nale kula box lenga ilana na ku computer le kuyona ividoraza yonke into wakhipha iCD encane ngale la CD ilo le vidoraza yonke into eyenzeka esitolo ngaphakathi wathatha lona lona nofakazi obugcwele inkinga leli CD leli lisesikhwameni phakathi la kusuka khona imali la hamba nalo mfowethu ufakazi bacisheka futhi wakumpetha ngempela lana hamba naye yo unzima ngokuba umfowethu namanje thile asikaze sambona kodwa ngisho la ngombona khona uma uNkulunkulu ngomhlwana esikhanda noma sinqomo ngoba sihlale ejele 2 years ngalolu cala empeni futhi ngoba singadlanga cent wenithumile nathi imali engaka futhi ngoba beyibale enkantolo ngikhumbula kahle yathi inkosi senkantolo bafanele bamnibhekene necala elikhulu ngalendlela ukuthi kwathathwa imali engango 36000 lo imali engaze ilinde ukuthi ngathatha kumele ihambe ebank khona zomnumzane eyolanda isitoko esifunakala isitolo sesishota uma rice nani ama pilots ama plow hayi futhi thina sasimi ngento yodwa ukuthi ngoba ufakaza agcwele so lesiphikile sithi asiyazi yazi uqala umphiki nangempela ayisaliphika mfuthu sasaphuma kanjalo sesiphunyiswa wena lo accused wesithathu lo ezophenduka iwitness egcina sijikele sibopha nangempela asaphuma kanjalo nje ubona manje ngisemnyama uboy yes sengisho ukuthi abantu bakithi sometimes zonke lezi zinto engiyikhuluma lezo ezibalekile inani lezenzeke empilweni mina ngicela ukuthi ingane zeni nihlale phansi nazo niyale abafana bona labancanyana laba sabangena lama drugs afikile oncika inani ungambona ephuza incika kahle oncika lo bamtshwala babo lo bamixayo umuthi umkhuhlane nani
Lento iyakujova iya overdose ngaphakathi ngalendlela ukuthi like njengehunga if wephuza namhlanje nakusasa izobusidingakala ngoba izobusikujovile ukuthi if ungayiphuza ngawube right kano awube right ngakulungela utho even ngisho isikoleni homework ini kuthiwa mibhala la hlobo ngokwazi ngisho ukubhala ngobani umqondweni wena ikuphi ingqondo yakho ilapha kulobatshwala lobo mixwa lezi zinto zeni zomanceke nathi ke ungeni kanjalo ikungeke usone uthathe ukudla iplate wena mpu ukudla ulibeke la linane KFC nana uthi siyana ukudla ukudlela ngisho aroast ubone uzokudla nokhohlwa ngeke mina tshela ngoBrown manje uthi ongokuba ukudla ozokufika wangale kwayizolo nokunye wayizolo amaplate aselandelena ingqumba mangaka akadli sezincane usho aroast shuthi yenye sign abazali abangabona ngayo ingane mayisingadli yes yabo nje yaqala ingane yangadla uqala wathi Beyobamba no ingane phela usuka ngazi ngibona idlela emabhodweni kodwa lo muntu uyabhema ogwayini shuthi khona idraza sengene kulona elimkhanda ukuthi abe nenhliziyo encane esethi ungikwenza ube nenhliziyo encane ungadli unaloko uyaphalaza ngalendlela xokusathana siya isidla amaningi esakeni awusayixoxa ngendaba yakho eyenza ukuthi kushiswe imaskani nengicabanga ukuthi mhlawumbe sengamele ufike kusasa uzodla wona abantu kulenyanga ngizobanika lento abayifunayo abantu bafuna igameko bafuna indaba kumele ngibagxishe indaba sesifunda unyaka sifundile unyaka wonke ngifuna nina manje uthi nifike lapha nizoletha ivavravrum kuma viewers Mp TV1 nina ke bendlodleni ophapha ekhanda kamenzi indaba olele umuntu omemezayo bathi umemeza ngathi uyakhalela lithi igula likajama lichithekile lokhulumayo nguprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi mawusubuke wezwafika la shuthi isidla amaningi esakeni ngakho ke uma ngabe unesifiso sokuthola irehab nazi inamba ongayishayela 081 513 5606 eka WhatsApp it's 071 281 7509 siyacela ke ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephe engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku siyabonga abafuthi ukuthi uhlelo selihambeleze lafika kuma subscriber 100,000 ngalokho bafowethu siyacela abantu bejoine ne-membership ukuze kuzokwazi ukuthi uhlelo liqhubeke lukwazi ukwenza nezinye izinto yazi kubhlungu ukufonela umuntu efuna irehab bese kuyamtshela ukuthi kumele akhokhe kanti ukuba i-membership ikhona right ngabe irehab imahhala cause ziningi izinto ekusuke kumele zenziwe ngomuntu uma efakwe rehab kumele adle kumele kuthinte odokotela inqwaba odokotela hayi udokotela oyedwa ozokucheck igazi ozokucheck isimo impilo yakho ukuthi sinjani njengoba nazi ukuthi ihungi ezinye zezinto ezikwazi ukuthi zidle umuntu ngaphakathi sothi uyahamba kodwa uphelile ngaphakathi uyaqala sithi siyamsebenza avela umuntu ashona asikufisi ukushona kwabantu beshonele ezandleni zethu ade sithi siyasiza ngicathi into ebhlungu endlela eyisimanga leyo okuyizinto ezenzakalayo so imali yadinga ukuthi umuntu ahanjiswe odokotela abaproper nabazomchecka nayo yonke into ukuthi ukulungele yena ukuthi usengaqala ayekiswe uhunga ngendlela eright because ehungeni awuphuma ugula ukudela kuphunywa kancane ingakho ke kunanemitha njengometadone imetadone inehunga nayo iyona efika ibamba isikhala la sehunga masikhathi uyiphuza bese ku-arosta ungawuzwa up until kube right kugcina uphume gelekeqe so zonke lezo zinto izinto ezidinga imali esingenayo thina kodwa uyabiza yeah okubi kuthiwa i-membership ikhona right ngabe siyakwazi ukuthi zonke lezo zinto siyikhokhele thina nge-membership kodwa ukugqoza kwe-membership ikhona okwenza ukuthi sigcine singakwazanga ukuthi senze izinto ezinjengalezo inamba ke lebe ngisho eyami ngqo mawufuna uprofessor uzomfonela khona lapho futhi ungangena na ku description inamba zami ikhona mawungifonela mhlawumbe kunezinto ofisa ukuyibuza unengane osola ukuthi seyidakamizweni ikunika ama advice ukuthi ungenza njani mhlawumbe mawufisa nokuthi sikhulume nanengane yakho zonke lezi zinto ezizenzayo but ekugcineni kwakho konke abafowethu isizwe masilunge siyazama ukuthi isizwe sifuna silunge masiya kusasa uzobuya bafo sizoqhubeka abantu bakuthanda kakhulu
Yebo, ngabonga ukukhulu impela yamasexual sesengaqhamuka kwakunezinye ekade ngimele ngiyiqedile engayiqedile ukuba ezinye zazo zinzima ngale ndlela ukuthi zobe ezinye zifundisa from izingane ezincane kakhulukazi izontanga zami ezisakhula from empilweni ikuzona ke ngizobe sengiphusa isiyalo kusasa sengiyiyala nami sengitshe bafowethu nje angisathandi nje ungibona akuyona impilo akuyona ilife ayikho phela into ebuhlungu njengomuntu ozunukisa kwegunda nephila njenganamnje ubuphara mele ngene ngibona ngisho isitolo mele ngene uvala amakhala so why kwangena mina ngokuthi uyazi ukuthi awutrenda ku TikTok uthi house uliphara abantu yona abakhala kakhulu ngayo le yabongeka Ngcobo waseChesterville othengisana naye mhlawumbe ngibuka kwemanje ku TV ubongeka Ngcobo wale Chesterville 1 ngiyokuthi leyo angibelivanga wangivimbe emgaqweni ehamba nabangani bakhe asebenza nabo usebenza ka super care cleaning ugqoke full uniform yazo leyo cleaner baqona ikete zakhona lezi ubongeka Ngcobo indlela yangane isiphuthuphuthu ngangiyithandana ngosiyami safunda na isikole kodwa yathi ngibona la ngo Chesterville rank ngihamba lapha passage ase cheaper yavele yabhucuba lapha lamandla kodwa yabatshela abangani bakhe nambona uyena usiyalo uma oyede ngitshela ngayo ngithi wangizana nawe indoda yamisafunda isikole yabuza umbuzo othi imifike mina yathi ukuthi asiya suwabayiphara akwethu ngicela ukuthi angikholwanga ngibelieve ngikwavule wathi ngipini sokwetop ngokuze ngikhale mina ngembezi ngathi bongeka namntama angizinzi walinyazwa yini khona la eSimongo ngeplace point hayi mfowethu khona ukutshela lona wahlaba ukulimala wami la ubhushu tshela ivari ngempela uNkulunkulu ivari asiyeke mfana uchazele story futhi bathiyeke mfana esekhopha phela leso mina ngibona ingozi le iveza abantu bangacanga ukuthi ikhopha and ulalo umuntu lo wangenza nje akekho kuhle la impilo la ungangibona mhlawumbe manje ku TV lo wangenza nje uyangazi nawe uyangazi wenginquma wangishaya kanye ngobhushu kanye ethi ngitsayi igazi bavele bonke abantu baphelelwa amandla bathi hawu sombulele bangishiya ngiqondile ngaze ngasizwe yini lento yenze le impilo kusasa nina besilo nina bendlovena amandla igama lami ngoprofessor Ngwamkhiza sengincenga